Pemirsa, iening sedurungyane ngelawang arang kepanggih memargi sangkaning pewatesan pandemi nanging dawak pewatesan inucap ketedunang ngelawang sampun ngawit kelimbakang. Silih tunggilnyane kepanggih ring Kabupaten Tabanan. Tios nyuguhang hiburan taler keaptiang sida nepasin krama saking sekancan kahanan kaon utawi gering turbaya. Sesolahan unik dur ngedautin manah inucap kantun sida kepanggih ring mekatah wewidangan ring Kabupaten Tabanan. Pemargin nyane ngawit saking panggung kantos ngeranjing gang miwah paumahan krama ri tepengan mangkin sampun dangan kepanggih. Tradisi ngelawang inggih punika deste sane kemargiang wantah mata tujon antuk nepasin sarwa kahanan kaon krama Hindu ring Bali sane kelaksanayang nyabran ngenem bulan pantaraning rahina suci Galungan miwah Kuningan. Ring pemargin nyane taler nyarengang makatah angge utaman nyane anak alit wiadin kelih rau saking kutus kantos 15 diri sahe kalih pragina sane ngayah munut barong sane katah nyane merupa boboron katah nyane merupa bawi utawi bangkung raris kairing para penabuh gamelan miwah pengiring tiosan cutet nyane sesolahan barong bangkung ritat kala tradisi ngelawang pinih sederhana nanging medaging tetuek saha kedadosang sesolahan seni napi malih majeng anak alit sane oneng antuk makesenian lianan punika krama sane miar sayang taler sida ngaturang sesari merupa jinah Made Risma Bali TV.